laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Mbela hino sella a suddiɗo ƴetta e dépensi ko moodi makko wonimo e jonnude kon o maritora ɗon seeɗa fi haaju e makko ma ɗum haajuji ɗi ɓeynguure nden hatonjini e muɗum wano darnugol galle ma goɗɗum ngoo. Si tawi gorko on hino andi wondema ko wonimi e jonnude kon wooday ko lutti kono himo muññanimo ɗum ɗon, haɗay kala ko lutti ɗon oɗa himo wawi ka finde o nawra ɗum ɗon e ko nafata ɓe kamɓe ɓeynguure nden. Si tawi noon gorko on ko woni e jonnudemo kon ko o faandi ko fi dépense ko ɓe wuurira tun, si tawi ɓurti yo oɗa jonnitumo, hare daganta ko suddiɗo on nde o ƴettata ɗum ɗon o mara o nawra nokkugoo. haray ko noon on tigi gerdata e on alhaali ɗon o jonnitay moodi makko ko lutti o ma ɗum o humpitamo ɗum ɗo luttuno e dépense on. fii noon ko yowodiri e ɗaɓɓugol wonunde yoɓe faamodir yo suddiɗo on yewtumo sownowo hino gasa ka allahu fewnira ɓernde makko nden e darnugol. yo o wattumo e feere, yo o ɓurtumo ɓanginande haa ka ɓe hatonjini e nokkure ɗon no gasa ka gorko on wattana yila e muɗum. kono noon nde o ƴettata mbuuɗi tawa ko goɗɗum ngoodi faandorano o naadaɗi e nokkugo kanko, ɗum ɗon o newnantake. ko alhaali gooto woni ko o newnante woni si tawno moodi makko jonnatamo dépense e himo andi ka moodi makko woni e marde mbuuɗi, o ƴetti ɗon embere dépense makko on, ɗum ɗon on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe newniranno noon suddiɗo Abou Soufiana on yo o warru noon. ko woni tun noon ngal damal ɗon wona udditirtengal ni awa si tawi himo jonnude on tigi dépense ko yoni o ƴettata ɗon o nawra nokkugo si wona o faamodir e gorko on, ma ɗum haɗa gorko on tigi hino andi hino ɓurtude himo accanimo fi konko ɓurti ɗon yo hutor noone goo ko tawata hino nafa ɓe ka ɓeynguure. wallahu taala alam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe wi'i suddiɗo si moodi makko ko yarowo beere e hino o haldidanoma adi o humanede o accay, kono noon o accaali, ko honɗum woni ko o wasiyete kanko suddiɗo on? ko nde o yahata o yiida e mawɓe makko ɓen o yeetoɓe oɗo dey ko haldidano kon o hunnaali, ko o wi'uno kon o teddinaali, ko o wonno e muɗum kon o accaali. mawɓe makko ɓen yaha yiida e on gorko ɗon, ma ɗum mawɓe gorko on ɓen ɓe yewtida ɓe ndaara ko honɗum e solution ɓe wawata ƴettude. foti hino woodi laawol ngol ɓe wawata rewande gorko on haa o acca konko o woni e muɗum ɗon e bonki, ma ɗum ko helugol dewgal ngal haray ko kamɓe ndaarata ko honɗum ɓuri hawrude e sugu on alhaali ɗon. hay si tawi ko yoɓe jogito jiwo maɓɓe on ma ɗum fayɓe makko ɓen haa ɓe ndaara si tawi oɗa o acce konko o woni ɗon e muɗum, kono nde ɓe accidata ɓe oɗa himo wadde konko woni wadde ɗon e bonki, ɗum ɗon hino wondani ɓeynguure makko nden ɗon woni sonna makko e fayɓe makko ɓen hino wondani ɓe e danger, himo wawi ɓe lorrude sabu sulugol makko, ma ɗum himo wawi lorrude ɓe ka jikku maɓɓe e diina maɓɓe. haray mawɓen ɓe newnantake jooɗagol e aynitugol, haray ko ɓe immo ɓe ndaara ko honɗum e ñawndiguuji woni ko ɓe ƴettata fi ñawndugol on situation ɗon. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki la darara wala dirar, goɗɗo o lorrata goɗɗo o lorratake, haray wona yo on tigi yi'u musidɗo muɗum ma ɗum mo muɗum hino lorro o fankira noon. hiɗe yamira kadi si yi'i hunde lorraynde yo en pottinirnde ko wawɗe wo, foti ko junngo meɗen ma ko ɗengal meɗen ma ɗum ko añugol nden hunde ɗon ka ɓernde meɗen. haray yo on suddiɗo ɗon yahu wullitoyo kawaliyaɓe makko
ɓen ɗon ndaara ko honɗum ɓuri hawrude e solution ji ɓe ƴetta ɗum tigi. Wallahu taala alam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si suddiɗo wuuridi e moodi muɗum e leyɗe ɓe jiiɗo di ton yaha noon haa e saayi gorko on cittira nokku goo kadi o tigga e leyɗe maɓɓe to wono Gine o tigga ton suddiɗo goo. Kanko suddiɗo mo o wonduno on yi'a wondema gorko on alaamo e hunnande haqqeji ɗin, o ala e wallitade ka dépense beynguure, o ala e wallitade ka dankagol fayɓe. Haray mbela himo newnane tortagol hoore makko e sugu on alhaali ɗon. On tigi si yahi haa haaɓi gorko muɗum on o tanjinike wondema o wawatamo jonnitude haqqeji makko ɗin, o huli bakkatu e muɗum, himo newnane nde o humfondirta e mawɓe makko ɓen ɓe ƴettida feere. Si ɓe tawi ko ɗum ɗon tun gasata woni tortagol hoore muɗum, haɗay ko kamɓe ñawata ɗum ɗon ton. Ko woni tun noon wata jalousie naadu goɗɗo haa o torto hoore makko, fii ton himo hiri haa feƴƴiti ɓay oɗa hino mari suddiɗo goo, wata ɗum naɓumiijo makko e tortagol hoore makko. Ko woni suddiɗo timmuɗo ko on tawayɗo hay moodi makko sino mari rewɓe tatogoo tawtimo kanko o hooloto hoore makko wondema hay e gooto e ɓen ɗon wawata ɗuytude daraja makko ka ɓernde moodi makko. Haray on tigi ko yo o wakkilo no o weltinira moodi makko haa o wona kanko dow ɓeyɗa on fof ka ɓernde moodi makko. Ko ɗum ɗo woni ko hanane suddiɗo kala, kono wata on tigi wonu lo'uɗo ma ɗon hiruɗo haa feƴƴiti hara wurin hino wa'i wasi tawi nden ñaawore nde Allahu newnani ɗon on gorko ɗum ɗon hino satti e makko o yiɗa ɗum ɗon o weltora ɗum ɗon fes. Naam, on tigi no gasa weltorta haa ton, kono noon wata o wonu gaño ɗum tigi. Haray suddiɗo on yo o ɓurtu wattandile e hoore makko, o darto hoore makko e ngon sengo ɗon kadi wata hirugol ɗungol naɓumo haa o torto hoore makko. Si o waɗi ɗum haray o lo'i oɗa kadi si tawi ko faalano ko lo'ingol mo haa seeda e makko, haray o heɓi ko o faala kon. Haray on tigi o wonu huluɗo Allahu, hooliɗo hoore makko ka bange dewgal, annduɗo ko honno o timminirta haqqeji moodi makko ɗin, o muñño e dow ɗum ɗon, ko ɗum ɗon nafatamo nafa fayɓe makko ɓen yeeso. Sabu noon si tawi seedama ton ɗum ɗon hino woodi ko battinta e fayɓe ɓen nde ɓe janɗoyi hara nene maɓɓe e baaba en maɓɓe wonda, ɗum ɗon on hino battinira e maɓɓe no labiraka. On tigi yo o wonu muññiɗo, o wakkilo hembere ko o wawi wakkilade kon. Si o hewtoyi noon e saari e alhaali mo o tawata o wawata muññade hankadi, o sikki kanko solution on fof ko tortagol hoore makko, ko ɗum ɗon ñawdata ella on, haɗa yo faamodir e mawɓe makko ɓen, o ɓeydondira e maɓɓe. Si ɓe yiɗi wondema ko ɗum ɗon tun woni lekkikin, haray kono ɓe faamodiriri ton wo, kono ɓe ñaawiri ton wo, ko ɗum ɗo woni ko on tigi yamirte, ko ɗum ɗo woni ko on tigi wasiyete yo o faamodir e mawɓe makko ɓen si o waawali muññitade hankadi. Wallahu taala alam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si tawi suddiɗo on moodi makko wawanamo woni ka bange mbaldi, o hewtantamo ka o hani mo hewtande ɗon, haray mbela suddiɗo on hino newnane tortagol hoore muɗum, kako nde o muññorta noon ɓuri hawrude. Hino jeeya e fandundeji sharia ɗin nde dewle ɗen ñiiɓeta, nde cuuɗi ɗin tabitata, haray aaden on kala sattende nde o hawri e suudu dewgal makko, si tawi tun koko o wawata muññaade ko muññagol ngol o wasiyete. Si tawi noon koko o wawata muññaade ma o huli lorra muɗum ka diina makko ma ka aduna makko, sharia karhatamo forsatamo be tun o wontida e on mo o wondi ɗon e muɗum fewdo ɗon. siko kanko gorko on himo newnana seerugol, siko kanko suddiɗo on himo newnana tortagol hoore makko. Aaden on noon si tawi moodi makko alamo e weltinde ka mbaldi, haray yoɓe eto ɓe anda ko honɗum woni sabu on tigi, mbela ko nawnare e ronkere moodi makko kako goɗɗum ngo. Si tawi moodi makko ko lo'uɗo mo wawata e ngon sengo ɗon, haray yo o wallitor moodi makko ɗin ñaamiteji inneteɗi hino softina gorko. Si tawi kadi koko ɗaɓɓante lekki ma koko yahante laɓtane, kanko gorko on o wakkilo fi muɗum.
sabu noon jonnitugol sonna makko haqqe makko ka mbalndi koko waɗɗi e dow makko noon haray yo o wakkilano kala ko o tamƴini hino wallitoomo e tottugol haqqe suddiiɗo makko on anden noon wonaa lo'ere gorko on tun haɗatamo wawde weltinde ɓeyngu makko nde wonde sabu on hino wona angal pinal ɓeyngu makko hara kanko suddiiɗo on o annda ko honno o cuɗorantamoodi makko o annda ko honno o dankitorta dankimoodi makko o annda ko honno o ɗaɓɓitirta tuuyomoodi makko sabu noon wonaa ngari suddiiɗo on tun ma darnde makko tun woni ko memminta tuuyomoodi makko wonaa ngari makko e darnde makko tun softintamoodi makko ka mbalndi makko piihoy cewkoye buy hino takko e ɗum wallitooɓe haa mo kala weltina oya suddiiɗo on yo o dankito suudu makko ndun hara sono wohindu laaɓi miranji makko e coñci makko fof hino paaki hunde kala hino woni ka haani wonde ɗon o ɗaɓɓa urnateeri e angiri ko himo urnira suudu makko ndun sabu noon ɗum ɗon hino memmina gorko on wano woniri noon urnateeri gorko on ndin hino memmina tuuyo suddiiɗo makko on kanko suddiiɗo on o weƴƴita danki makko kin haa fota haa laɓee o waɗa urnateeri ka seraaji o urna ɗin koɗi ɗi o dadorantamoodi makko o wattanomoodi makko ko tawata kanko gorko on si o yii ɗum tun o waawataa jogitaade hoore makko haa ka o ronki wo kanko suddiiɗo on wata o waalo hara o hibbitaaki ndiyam o urnii haa ka o ronki wo wata o waalor coñci makko gollirɗi ɗin wata o hilnor kadi goɗɗum ngoo haa moodi makko adoomo ka ndaɗɗude si o yaadaali e moodi makko ka danki yo attomo kanko nde moodi makko waali wata o habbo haa moodi makko ɗaɓɓa mo hersindiro haa naa wonde hakkunde resindirɓe ka danki on tigi fijira moodi makko o annda hay e huunde ko o haɗa e muɗum ala si en innii noon hay e huunde ko o haɗa ala wata on tigi landoyo ɗon waɗugol ɗum ɗo noon ma ɗum ɗa kanko gorko on kadi hay e huunde ko o haɗa teliren suddiiɗo makko on ka mbalndi maɓɓe ɗon ala si wonaa konko annduɗen woni arangol mo ka ɓaawo hoggo yaltirta ɗon kono ka jibinirteeɗon himo newnana ka o rewri wo noon nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum kanko suddiiɗo on kadi wata o jaɓu fendaade ka danki wata on tigi wa'uwa fure yeeso moodi makko hara ko kanko gorko on watta ko woni wo ko kanko gorko on memminanto ko woni wo simo faalaayo moodi makko weltinmo tigi o wallitotomo hersindiro alaa e ɗum suddiiɗo kala yo wa'anni moodi muɗum ka danki o ndaara si sittinta annden noon konko suddiiɗo on weltinta ɗon moodi makko e ko gorko on weltinta ɗon suddiiɗo muɗum on kon ɗum ɗon hino battina e wondigal maɓɓe ngal fof hino labina yewtereeji ɗin hakkundeeji maɓɓe sabu noon ɓernde kala e maɓɓe hino deeƴi mo kala e maɓɓe hino haari ka baŋnge tuuyo kanko gorko on si o yaltii ka yaasi debbo goo waawataamo naɓude haqqille sabu noon himo anndi mo acci ka suudu makko on himo anndi ko wawɗo mo harnude ko wawɗo mo weltinde kanko suddiiɗo on kadi o miijataako goɗɗum ngoo sabu noon himo wondi e gorko weltinoowo mo himo wondi e gorko mo o waawata waddude ko o faalaa wo ka mbalndi woni moodi makko resindirɓe si wa'indiranii ni sattondiral ko ari hakkunde maɓɓe wo tiiɗata probléme ko yani hakkunde maɓɓe wo juutata kanko gorko on si suddiiɗo makko on seytini himo anndi ko o weltinira mo suddiiɗo on kadi si moodi makko seytini himo anndi ka o iwrana mo haray ko sugu ngal dewgal ɗo ɗaɓɓa ko sugu ngal wondigal ɗo yela resindirɓe si weltondiranii tun ka mbalndi hakkunde maɓɓe fotay dewgal maɓɓe welay gorko on hay si tawii ko rewɓe nayo o mari hay si tawii ko rewɓe nayo o wondi kono himo jonnitude mo kala e maɓɓe haqqe muɗum haa timma himo weltinde mo kala e maɓɓe ka mbalndi rewɓe ɓen kadi hiɓe hittini mo kala e maɓɓe hino weltinde on gorko ɗon ka mbalndi ɓe fof ɓe fottay sattondiral ɗuuɗata hakkunde maɓɓe suddiiɗo noon kadi si tawii moodi makko no waawiranimo ni hino hunniranimo ni ka baŋnge mbalndi on ɗon o yaawataa tortaade hoore makko sabu noon konko o woni e heɓude on gorko ɗon kon o anndaaki o heɓiroyey noon si o iwii ka makko ko wano noon kadi
suddiɗo on si o woni wawɗo weltinde moodi makko wano sifornoɗen noon naanen ka laaɓal makko ka cuɗaari makko ka fijindaaru makko ka danki ko sortatamo ley o gorko ɗon wonaa ko hoyi ko ɗaynata gorko on haa fewtina miijo makko nokkugo wonaa ko weli fii wonata himo mari nawliraaɓe hara himo ɓuri ɓe wawde e ngonsengo ɗon himo ɓuri ɓe faamude e finande ɗum kara han haqqille moodi makko iwrata e makko ko waɗi si fensitirɗen ni ɗum ɗo ko ɓay ko ɗum ɗo woni hoore weldigal ngal hakkunde wonduɓe kono ɓe weltondirani ka mbalndi wo ko noon ɓe weltondiranta e ko lutti kon piihoye buy e ko suddiiɗo wullitoto moodi muɗum e piihoye buy ko gorko wullitoto suddiiɗo muɗum ko fii weltagol ngol ka mbalndi hino manki kono si tawii ɗon hino timmitis koye piihoye ɗon fof ɓangata kala ko ɓangi e muɗum kadi ko law hara ombitaama yejjitaama awa gorko kala yo anndu ko honno o jogitorta sonna makko ka mbalndi suddiiɗo kala yo anndu ko honno o memminirta moodi makko ka danki ɓe yi'ay nafoore muɗum kisan ka ngurdam maɓɓe ka wondigal maɓɓe e ka huwondire maɓɓe fof wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe lanndi si tawii aaden hino e leydi o faalaama tiggude e leydi goo kono noon beynguure makko nden tawaaka e ɓen humayɓe dewgal ngal ɓe tawaaka ka peera mbela haray beynguure suddiiɗo on nden ɓen ɗon tun hino waawi daranaade kumal ngal e peera on hara sengo makko kanko gorko on tawaaka gorko si o woni hellifaaɗo haray ko kanko woni waliyu hoore makko kanko tun himo waawi toraade okke kono noon si hewtii ka kumal wano ardi noon ka landal ɗo haray ko bee wooda aadenjo représentowo mo kanko gorko on hay si wona e ɓeynguure makko nden on ɗon tawa kono ko njaatigiijo makko tun maa ɗum ko ceernoojo kaariijo mo o hooli on ɗon tawaama e innde makko kanko gorko on ɗum ɗon hino yona sabu noon konko innetee al ijabu wal qabul woni toragol okke ko bee wona ka kumal ɗon haray ko bee o immina torantooɗo mo on ɗon inna mi toranike kaariijo jiwo mon kaariijo waliyaaɓe jiwo on ɓen inna okki on nulaaɗo ɗon o inna o jaɓi seede waɗe teŋe toɗɗe haray noon ko yamondirten ko wasiyondirten ko nde aaden on no toro yo taw hara himo wondi e mawɓe makko himo wondi e teddinaaɓe gorol makko ko ɗum ɗon ɓuri wondude e moko baaku ko ɗum ɗon ɓuri wondude e teddungal sabu noon no ɓe wiirata noon ko gooto toroto kono ko gorol fof okkete woni si goɗɗo torike wata o ndaare kanko tun kono yo mawɓe makko ɓen ndaare yo gorol makko ngol ndaare e ɓeynguure makko nden sabu noon siko gooto on tun okka ɓeynguure makko nden tawaaka on jiwo ɗon himo waawi hawroyde e faaɗeende e ɓittere ka hoɗo moodi makko awa haray waliyaaɓe jiwɓe ɓen yo ɓe anndu ko hombo ɓe okkata sabu noon si ɓe okkii goɗɗo haray ɓe sabondiri e ɓeynguure makko e gorol makko wonaa kanko tun ɓe huwondirta kono ko kanko e ɓeeɗaa fof haray yo ɓe ndaaran jiwo maɓɓe on ka ɓe tanƴini o ɓittoyta o tampoyta wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe lanndi suddiiɗo nene makko serta e baaba en makko nene makko ƴettiroye nokkugoo haray mbela hino dagoo ka o townana on modibbo nene makko ɗimmo ɗon ka o townana mo niqaabu naam haray on modibbo nene makko ɗiɗaɓo ɗon ko o mahram makko kanko suddiiɗo on ko ñaawoore on inneteeɗo arrabiba o ƴettata woni on jiwo mo moodi nene muɗum ne'i hara wonaa baaba en makko ko e sugu on ɗon allahu daali e ɓen harminaaɓe e suddiiɓe ɓen wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin ɓay tun on modibbo nene makko ɗimmo ɗon yiidi e nene makko ɓe hawti mbalndi haray kanko jiwo on o harmani on modibbo ɗon haray ko o mahram makko hino dagi ka o yi'a yeeso makko hino dagi ka ɓe salmondira wallahu ta'ala a'lam bismillahi rrahmani rrahim ɓe lanndi mbela hino dagano gorko on nde o jonnata esiraaɓe makko junngo woni ɓen suddiiɓe jibinɓe ɓeyngu makko naam hino dago
yumma ɓeyngu makko hino jeeya e ɓen ɓe allahu harmini e dow makko resugol. Himo wona mahram maɓɓe, wano baaba en on tigi wonirta mahram ɓeyngu makko non. Kono neniraaɓe ɓeyngu makko hedditiiɓe ɓen e yayiraaɓe makko wonantamo mahram. Kanko modibbo on wono woniri noon wona o mahram maɓɓe kanko kadi. Koɓe jananɓe e makko o jonnataɓe juuɗe, o weddodata e maɓɓe, o yaadata e maɓɓe safari kamɓe tun. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Ɓe wi'i suddiɗo himo mari boobo mo hitande e lebbi 7. On boobo ɗon hino miññiti goɗɗo mo lebbi 6 fewndo ɗo. E hino noon o ƴettiti reedu kesum. Sowagol ngol noon hino wondanamo e sonja, hino tampinamo moƴƴa. Haray mbela hino daganoomo ka o bonna reedu ndun, o waɗa konko ɓe innata avortement. Ko o tampata kon kanko nenejo on e sowagol makko ngol, ɗum daginantamo bonnugol reedu ndun. Si wona dey hara ko ngurdam makko ɗan hulana, doctoruɓe anduɓe holniɓe ɓe yeetomo wondema ndu reedu ɗo do si ndu accitirama ni hindu wawi wonde sabu makko. Haray e on alhaali ɗon ko renugol ngurdam makko ɗan woni ko ardinte. Amma noon si tawi ɗum ɗon hewtaka kambana ngurdam makko, ko fiitun tampere nde o heɓata e muɗum e sonja ko o hawrata e muɗum, ɗum ɗon daginantamo ittugol konko Allahu waɗi ɗon. Haray yo o yettu Allahu, o muñño, o toro yo Allahu newinanmo reedu ndun yotto e jang, o firto kadi kanko boobo on e jang. O firto o waɗanamo kanko e boobo on fof jang. Hay goto non anda ko hombo e fayɓe muɗum ɓen nafoyta ɗum. Nafoore nden tigi noon wona fewndo on tigi wuuri, kono nde o yahi ha o iwi e ɗe galle ɗo e o aduna ɗo o iroya e kangayka, ko on tuma wi'a o anda ko nafoore hombo e ɓen fayɓe ɗon woni ko hewtoytamo. Haray hiɗen toro yo Allahu newinan kala suddiɗo sowiɗo ha o yotto e jang, o hisinamo, o hisina fayɓe makko ɓen. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Ɓe landi ko yowodiri e okkitirgol jiwo muɗum fi dewgal. Woɓɓe si torama jaɓata okkude ɓen toriɓe ɗon sabu innugol ɓen ɗon ko ɓe jiyaɓe, ko ɓe maccuɓe. Haray ko honɗum sharia wi'ata e ngal damal ɗon. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yamiri en yo en ndaaru ko diina kan e jikku on, ko ɗum ɗo woni ko hitti kon, ko ɗum ɗo woni ko himmi kon. Kala ko wona ɗum ɗon ko ɓeyditor ɗum tun. No oya wi'iri noon ka gimi, jon diina e jikku ko on suɓete, wasiye immorde nulaaɗo me en. Woni ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗon, ida khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa zawwijuhu. Simo wela ɗon diina muɗum e jikku muɗum torike on okkemo. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Si on waɗali ko fitna ɗum addata ka leydi e bonki yaajuki. Ko noon le kadi woniri no oya wi'iri noon, jon diina e jikku ko on suɓete, wasiye immorde nulaaɗo me en. Si wana ɗum ɗin bonkiji layay koko seeda ɗum e zamanu me en. Ko woni tun noon hino woodi ton ko ɓe innata attakafu, woni yonondirgol e fotugol. Hara e misal ɓen okkindirteɓe ɗon ɗiɗo hiɓe fota ka ndimankaagu hara hiɓe fota ɗon. Ɓe fof ko ɓe rimɓe, ɓe fof ko ɓe iwdi teddundi. Sugu ɓen ɗon hino inne hino fota. Kono si tawi oɗo ko dimo, oɗa ko jiyaɗo maɗon ko korɗo, mawɓe ɓen jaɓali okkindirdeɓe, ɓe jaɓali humindirdeɓe, haray hiɓe newnana ɗum ɗon ka sharia. Sabu noon ka bange aadaji e ka ñawoje iwdiji ɓe fotata. L'islamu hino qirriti ɗum, wono ardi noon e qissa Barira radiyallahu anha. Hari Barira ko o korɗo, moodi makko Mughis ko o jiyaɗo. Kamɓe ɗon ɗiɗo fof hari ko ɓe jeyaɓe. Yahi ha e zamanu Barira radiyallahu anha rinɗi. E on qissa andaɗo ka o soodituno hoore makko, yuma Aisha radiyallahu anha wallitimo. Ɓay noon o rinɗi, o inni o seeday e moodi makko Mughis, sabu noon moodi makko ko jiyaɗo ha joni. Kanko le o woni joni dimo, woni kanko Barira. Ɗum noon satti e moodi makko moƴƴa, sabu noon moodi makko no yiɗunomo buy. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani Barira yo o rutto faade e moodi makko, yo o rutto
faade e ben fayɓe makko woni Mughis ommorin ɗaalita ho. Barira radiallahu anha landiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene on yamiraylan woni ka on fewjanaylan tu woni. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki innama ana shafi' min de mi tefanay tun oɗo woni mi tefanay woni Mughis radiallahu anhu mi tefanay mo woni fiyo a rutto faade e makko hara on seedaali wona yamirgol ma. Barira radiallahu anha wi'i mi ala haaju e makko awa. si tawi ko yamirore noon hara on yamiran yomi rutto mi yiltito e makko naam ɗum mi ɗoftoto yamirore nden kono si tawi on pehanaylan tun woni ko feere tun adduɗon ma ɗum on tefanay tun oɗo woni haray min komi suɓi ko angal wontidugol e makko. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam newnanimo ɗum ɗum tindini si goɗɗo inni okkata jiwo muɗum goɗɗo goo sabu noon on salaɗo okkede ɗon ko o jiyaɗo ma ɗum iwdi makko ko hunde kaari hara iwdi ndin hewta daraja ma ɗum teddungal iwdi on jiwo ɗon haray himo newnane o felatake e muɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam forsano Barira ko ɓe tun o rutto e Mughis wonde kala Mughis ko sahabajo wonno ko adem moƴƴo wonno ko woni tun hari ko o jiyaɗo. awa ko fameten e sugu ɗum ɗon fof ko wondema ko ɓuri hawrude kon ko nde on tigi darata diina kan e jikku on ko ɗum ɗo woni ko ɓuri hawrude kon. hino dago si tawi on tigi okkitiri jiwo muɗum on adem mo hewtamo daraja. ɗum waɗi si tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyi Barira yo o rutto faade e moodi makko Mughis wonde kala ɓe fotata haray on sarti ɗon si tawi ɓe yeƴƴitaki e fi bange fotugol ngol ɓe inni kamɓe ko diina kan e jikku on tu woni ko ɓe ndaari naam hiɓe newnana hiɓe weltana ko ɗum woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyi koyo aaden on kanko gorko on yo o suɓo suddiɗo jon diina kanko okkitirowo on kadi yo o suɓano jiwo makko on jon jikku e jon diina. kono ɗum ɗon tindina wondema jon diina e jikku kala okkete goɗɗo hino wona hara ko beynguure wootere hara mawɓe suka on ɓen e mawɓe jiwo on ɓen hiɓe hawti kono mawɓe jiwo on inna okkata o suka ɗo sabu piihoygoo wonko e nder ton wano noon leƴƴi maɓɓe hino serta hara mo kala ko tedduɗo kaleñol muɗum kono ɓeɗo inna min de mi yiɗa jiwo an on yaha jeye e ngolleñol to ma ɗum taniraɓe an ɓen siko sagu an ko nokkel kaari woni ko ɓe hoɗata wona e sugungol leñol to ɗum ɗon fof hino wona haray l'islamu forsa hay e gooto ko oɗo tun woni ko okkata ko woni tun noon ko wasiyi en koyo en ndaaru diina e jikku moƴƴo mo heɓi ɗum ɗon heɓi goɗɗungo e sifaji moƴƴuɗi sifaji yiɗaɗi sifaji mantorteɗi e weltorteɗi ɗum ɗon takkike e diina kan e jikku on haray alhamdulillah ko moƴƴere e dow moƴƴere kono si tawi on tigi heɓaali goɗɗigo o yondinori diina kan e jikku on ko ɗum ɗon nafatamo hannde ko ɗum ɗon nafoytamo kadi janngo ka kabru makko e ñande janngo nde immintinoyaɗen. Andintinen noon wondema bindi ɗin newnanta hay e gooto nde o aybinirta goɗɗo goo sabu iwdi makko ma ɗum sabu asko makko ɓay l'islamu ari l'islamu liɓu ɗum ɗon yaaɓi ombiti. Allahu daali inna akramakum inda allahi atqakum ko ɓuri teddude e moɗon ka allahu ko ɓurɗo on huldemo wo ko ɗum ɗo woni misanu tafadul peesirgal ɓurdugol ka l'islamu ka sharia ko kulol allahu ngol mo heɓi ɗum ɗon haray heɓi fof mo faɗi ɗum ɗon haray faɗi fes. hiɗen toro yo allahu arsiku en hulugol mo konko innete attaqwa o arsika en kono moƴƴana en ka dewle meɗen e muraɗi meɗen ɗin fof wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe inni on sagata mo wonda e ɓeyngu muɗum e hino noon tuuyo hino aranamo hara hino tiiɗi o yiɗa kadi natude ko harmi wano zina sabu noon battane muɗum ko kanare lette muɗum ko muusuɗe ko honno noon o gerdata e ngon tuuyo makko ɗon beele o newnante fijirgol hoore makko ha ndiyan ɗan yalta tuuyo makko ngon jippito o owoye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janni en ɗon ko honɗum woni lekki kin woni yo on tigi hooru o ɗuɗɗina ko o hoorata kon sabu noon korka kan hika hela tuuyo makko hika foygintina mbele nduru ko o heɓayno kon sabu noon goɗɗo sino weela on tigi sino ɗonɗa
ko goɗɗum ngo o miijoto kono wona fi huntugol haaju e tuuyo. haray ko ɗum ɗon woni ñawndingu ngun yo on tigi hebbinor ko o hoorata o hoorira no wi'ira noon hara wona ñaamugol haa haara sownowo ka suɓule si o huntike kadi mo ñaamude haa reedu ndun tedda sugu on ɗon korka battinta e makko. sabu noon ñalorma mo o woni hoorude e muɗum on o so'ata tampere e makko haray haqqille makko hino yahato e to kono on tigi si o hooriri no hoorirte noon hara tampere nden heɓimo tawimo ko tuuyo ɗon ka e heege o heɓata wona tuuyo mbalndi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki faman lam yastati fa alayhi bissawmi fa innahu lahu wija. ko ɗum ɗon woni ko o yamirte kon kono nde o waɗata ko harmi woni fijirgol hoore muɗum haa ndiyam muɗum yalta o newnantake ɗum. aaden on noon si himmo tiggi yo o wakkilo o eto no o ɓattodirira e sonna makko. sabu noon kanko si o heɓiri noon tuuyo haa o miijike fijirgol hoore makko onmo o tiggi ɗon noon hino gasa ko on ɗon ɓurimo tuuyo hara ko on ɗon woni e so'ude kon ko on ɗon faalaamo kon kanko faale makko hewtaali ton. awa no o hulirani hoore makko yanugol e ko harmi kon yo huliran noon kadi onmo o ƴetti ɗon o annde ko haqqe mo allahu farli e dow makko yo o jonnitu onmo o ƴetti ɗon yo o wakkilo no o ɓattodira e makko mo kala e maɓɓe jonnitta o ya haqqe muɗum ɓe huntira tuyoji maɓɓe no dagori no laaɓiri ɓerɗe maɓɓe deeƴa. wallahu taala alam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si tawi suddiɗo on himo mari sinaɓe waɗi ɗo goɗɗo e maɓɓe noon eɓen suddiɓe ɗon tato hino buumi kañum hedditiɓɓen ɗiɗo buumaki beele hino dagano moodi makko nde o holtinta on buumiɗo wa jilbabu ɓeeɗa ɗiɗo kañum ɓe buumaki hara ɓe holtiniraka noon hino waɗɗi e dow modibbo on nde o fonnata hakkunde suddiɓe makko ɓen ka koltu kadi ko o holtiniri oɗo wo o holtinira ɓeeɗa kadi sugu muɗum ma ɗum ko hewtata ɗum e valeur wona wondema ko be tun o holtina ɓeeɗa kadi jilbabu kono noon o ndaaray coñci yottiɗi coñci moƴƴi ɗi ɓeeɗa gasata ɓornade hara coggu majji e coggu jilbabu on ko gootum o holtinira ɓe ɗin ɗon wona ɓe tun coñci maɓɓe nanda ma wona façon gooto kono noon ko be o holtina oɗo si o holtini ɓeeɗa ko be o holtina ɓeeɗa si o holtini oɗo hara kadi ko holtiniriɓe kon ka bange coggu ɓurda. wallahu taala alam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si suddiɗo okki jaaja muɗum jiwum makko okkuɗo on noon feƴƴina e muɗum okkaɗo on ni a jiwon kon haa kon janɗa haa kon heɓa telliren duuɓi 13 mbela haray yo okkaɗo on woni jaajirawo nene jiwon kon yo o yeeto jiwon kon wona kanko woni nene makkon ka haray yo habbito tawa haa ɓura noon si jiwon kon kadi tiggoyama mbela moodi kun jiwon ɗon daganto suddiɗo on woni jaaja nene makkon nde o townanta kun niqab wonde kala wona kanko jibini kun wona ɓiɗɗo makko reedu amma yeetagol jiwon kon haray ko wonduɗo e makkon on andata mbela fewndo ɗo heno haani ka kon yeete kayo kon accane seeɗa sabu noon yimɓe ɓen heno serta ka haqqillaji maɓɓe e ka faamuji maɓɓe alhaaliji ɗiɓe woni e muɗum ɗin kadi hino battina e mum si ɓe tamjinike wondema si ɓe yeetike kon hay si battini e makkon kono lorrata kon ko haa neeɓa seeɗa haray kon faami kon anndino kon ƴettitirira hara kono labira kono haaniri ɓe waawi kon yeetaade kono noon si ɓe anndi kon townata fewndo ɗon nanugol sugu on habaru ɗon hara yo ɓe muññito haa hakkille makkon ɓurta fendaade ɓe anndiniroya kon no haaniri haray noon kadi hino yiɗa nde ɓe anndinirta kon doy doy hara ɓe yeetaaki kon tun nde wootere si tawi waawi wonirde noon hara ɓe joopanto kon doy doy haa tawa habaru on si hewti wona ko duñata kon naɓa kon e lorra sabu habaru on no juhiri kun noon haray yo ɓe anndinir kon doy doy ɓe jooporano kon doy doy haa hara nde kon laɓɓinanoyawo ɗum ɗon sattata e makkon fota amma noon mbela kanko suddiɗo on woni jaajanene makkon
himo newnano ye sikun tiggama nde o townanta niqaabo on modibbo makko ɗon o woye wona ɓiɗɗo makko tigi ko jiwo makko mo o jibini kanko tigi moodi muɗum wonata mahram makko amma sugu oɗo moodi makko ko janano e makko kanko jaajirawo nene makko on andintinen ɗo noon kadi wondema aaden on si o okkirama ni paykon ma o halfinama paykon ma o wuridi e paykon ka makko hara wona ɓiɗɗo makko tigi yo andu ɗen ñawoje ɗe sharia farli e ɗin keeri ɗi sharia happi hakkunde makko e hedditiɓe ɓen ka suudu ton sabu noon jillodiral ngal wona hakkunde fof sharia newni wano salmodirgol e yi'indirgol e weddodugol e setodugol wona hakkunde yimɓe ɓen fof newna haray on tigi sino ne'ude goɗɗo goo mo wona ɓiɗɗo makko yo andu ɗin keeri wonay ɗi hakkunde on ɗon e ɓiɓɓe makko ɓen si tawi ko jiwum o woni e ne'ude o anda ko wonata hakkunde makkon e paykoye makko goroy koye siko paykon gorum o woni e ne'ude o anda keeri kakon haani haaɗude ɗon hara kon feƴƴitaali ɗon faade e ko newnaka ka bange bindi sharia happani en ɗum ɗon fof ɓanginani en accidaali en e hoore meɗen accidaali en e aadaji e woowaɗi haray ko allahu tigi happi ɗum ɗon ko sharia tigi ciifiɗin keeri ɗon on tigi o teddin ɗin keeri ɗon hara o diwaali ɗi no on tigi reeniri ɗin keeri ɗon wo noon ko noon ɓeyngure makko nden kadi reenorta ko noon ɓeyngure makko nden hisirta e ɗin fitnaji e bonkeji ka cuuɗi ko allahu tagi en himo yurma en moƴƴa noon kadi o shar'inanta en hay e hunde ko lorrata en bal kala ko o shar'ini kala ko o ñaawi felliten ko nafoore meɗe woni e muɗum mo lundike ɗum ɗon ko e lorra o woni e naatude ko e sonja o woni e ukkade yo allahu dandu en lundagol sharia makko yo o dandu en naadugol fitna e ɓeygureji meɗen wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Belandi aaden on sino wondi e suddiɗo muɗum e leyɗe o faalama noon naɓude kanko gorko on miññirawo makko kaɓe woni ton ko si o inni noon on miññirawo makko ɗon ko ɓiɗɗo makko si murari ɗin ɓura weeɓude mbela himo newnane windugol on miññirawo makko ɗon wa ɓiɗɗo makko fiyo wawɓe tawoyde en jantinoke e jawabu sugu ngallandal ɗo wondema sharia newnanta goɗɗo fenande kadi si lorrali goɗɗo nafatamo si bonnanali goɗɗo moƴƴinantamo bal wurin fenande koko ɗowata joom muɗum faade e borrede noon ko ɗowata joom mum ko faade ka yiite non elaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon wa iyakum walkadiba fa inna alkadiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila annar awa mo feni warri noon o anda si tawi kata nden fenande ɗon jokkoytamo ma jokka pay konkon ha kon kuylitoyo e dow makko kon murta kon tampinamo ha onin sako o naɓanno kon sengo go kadi daganta ko aaden on nde o ƴettata miññirawo makko tentini noon siko helli faaɗo o jillindira e rewɓe makko wa'awa si tawi ko ɓen ɗon jibini kon pay kon ɗon ɗum hino naati e ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentinno worɓe ɓen kon naatugol ka rewɓe woni sahabaɓe landiti aro aytal hamu so nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki alhamul maut ɓeeɗa landiti fi ɓen ƴeekiraɓe woni miññiraɓe ma kotiraɓe moodi on tigi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko ɗon mayde nde woni ko ɗon non woni ka hulɓini ɗon awata hay e gooto tewo naada fitna ka suudu muɗum tentini noon kaɓe hoɗi ɗon si cuuɗi ɗin fof no yiitidi hara ɓeyngu makko no wawi ɓuɓɓodirde e ɓen janamɓe makko ɗon saayi wo saayi awa wata hay e gooto tewo lundo sharia o diwa keeri jooma makko o fannana ɓeyngure makko wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi ko honɗum woni dalil harmingol humugol dewgal e dow reedu karamakoɓe ɓen hino jantano ɗum dalilji yogaji hino jeeya e majji kanilaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghayri daganta ko on aaden gomɗinɗo allahu e ñande jango de o yarnirta ndiyam makko ɗan ngesa goɗɗo goo ɗum kaka dewgal faanda woni daganta ko aaden on nde o jillindirta ndiyam makko ɗan e ndiyam gorko goo e reedu woturu wano andirɗen noon kadi goɗɗo sino wondi e reedu idda makko on timmi wo nde o jibini wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun
fanni man idda makko on timmali o jibinali Allahu hino harmini de dewgal humetedon wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah karamako be gonon hino senda kanyawore don hakkunde on so wordo no dagori no laabiri wa on seedado ma on modi mudum fejjini bawo o sowade be senda kanyawore hakkunde on don e on redirdo bonki woni zina wal iyadu billah be inna si dewgal humama e do reedu bonki hingal nyinne hay si tawi non gorko on yidata e on debbo don ha o jibina kono non ko selli kon ka bangi bindi ko wondema nyaawore den don serta foti on tigi kono laabiri sowori ma kono harmiri ko bonki o reediri hare nyaawore den ko wotere sellata ka dewgal hume e do on don sabu non bindi din addi nyaawore den di hunni di sendali o alhaali do e o alhaalida e hino Allahu majjanoka hay e hunde e majji baytun o hunni nyaawore den o fensitali enen kadi en hunneyde en sendata wano be wirata non ka gandal usulul fiqhi tarku istifsali fi maqami al-ihtimali yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqali wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. belandi si suddido haldino e modi mudum adi be jettindirde onde masi o gayni jande makko den kanko suddido on o gollay bay o heboyi non diplôme ji makko den modi makko jabali o golla tawti don o wallitata ko mo e haajuji makko la buddaji din suddido on non watti yaltude gollo ya kanyun kadi modi makko non watti mo yennugol hayyeso faybe makko ben o tumirori mo wurin haylagol fi bonki woni zina o taji mo kadi en balndi budi lebbinay ko hondun non sharia wi'ata e sugudun do adi fo tawo andintinen kala ko humondiri e yimbe dido ko nyaawore nyawndata don wana fatwa gasata don haray suddido si o woni e sugudi alhaaliji sattude ko o wasiyete ko yo humpondir e mawbe makko ben o wullito e mabbe o sifanobe be ndara ko honno be jettitirta muradun dum amma non ka bangi nyaawore sharia hubunde en inne daganta ko suddido on de o yaltata fi golloygol harawana modi makko newnanimo haysi tawi o da fodino modon adi be jettindirde kono haqqille no beydo miijo hino waylo hibe wona e nokku ma be ngure mabbe den wona e alhaali gorko on tawa sugudun do yaada e golloygol suddido o tawa ko nyibugol suddido makko on ka suudu buri be mojjande ka diina mabbe buri be mojjande kanedi faybe mabbe tentini non ko du woni lasli on ka diina de suddido on nyibata ka makko o dankito suudu modi makko waqarna fi buyutikun ko suudu modi makko ndon e faybe makko ben o aynina wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha ka bange depansi non gorko hino landa nde o timminta depansi be ngure makko den sonna makko e faybe makko tentini non si Allahu hino yajinanimo pi hoy cewko non koy suddido on yidata beedi torde tawaka e on depansi wi'ado don ko nyamete e makko e wonunde makko e koltu makko labuddawu woni ko gorko on landi torte tajagol non suddido mudum e baldi hakabe habi wo dagata ko buri lebbinay si lebbidin nay timmi ko go be mojjintina madum be ndara lawol go للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أما ننتومر قل سدي دوريني دو زنا دون هنو جيا إبكاتو جمولنا دين هنو جيا إدمبيجي جيدي دي هلكي دي آدن أون ننلا رسول الله عليه وسلم ماكرين اجتنبوا 7 الموبقات بجنتي إمجي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات tumugol ben suddi be reni be gomdimbe awa kala tumirdo be ngumudum bonki hara o fellita o yananaka haray o yani e dimbakatuji halkay di jommo tawta don kerol sharia fawike e dow makko loci capande jetati dum fo ko fi renugol hakkundeji meden pottintina sikkitare hakkunde meden mo kala sikka musiddo mum on ko mojji haray non aden kala tentini non suddibe ben ko be wasiyete ko yobe rento kala konko hino adda sikkitare e mabbe foti kaka bornateri mabbe foti kaka be yahata ton foti ko bembe be huwondirta e mudum hay ka telephone ji wata be jabu humpondirde e janano e mabbe
ko sugu on ɗon innete alghafilatul mu'mina on reeniɗo welsindiɗo ga e bone on gomɗinɗo. Andintinen non kala gorko wondema hoyde hana wonde hakkunde makko e o kalifu mo Allahu halfinimo woni suddiɗo makko on. Allahu ko yamiri en koye en wondir e maɓɓe no moƴƴire wa ashiruhunna bil ma'ruf. Si wondigal moƴƴal e huwondiral labangal gasata hankunde maɓɓe, haray ko waynodiral labangal Allahu yamiri en fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Hiɗen toroyo Allahu wawnu en ɗoftade mo kaɓe ngureji meɗen o labinana en wondigalji ɗin e huwondire ɗen. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe landi jiwo fewndo o marno waduɓe 16 o boni duno e suka. Yaha non ha on jiwo ɗon ƴettire nokkugo o tawtoya modi makko. On suka ɗon kadi yara leyɗe. Ɓe majjondira non kamɓe ɗon ɗiɗo gila on tuma fes. Yaha non ha on jiwo ɗon seeda e modi muɗum. O hoota ka maɓɓe hawrondira on gorko ɗon kadi woni on suka mo o boni duno hino arti. O tiggino kanko kadi ha o heɓi beynguure. O wi'a non on jiwo ɗon mo o boni duno simo faala himo wawi mo tiggude. Ɓe landi non mbela dewgal hino wawi gasude hakkunde maɓɓe ɓay ɓe boni dino ka fuɗɗode. Wonde kala non hari ɓe majjondiri ko juuti ɓuri duuɓi 15. Ɓe alano e humpondirde hay e hunde alano hakkunde maɓɓe. Komi andi kon ko yimɓe ɗiɗo si bonki mbaldi meɗi yande hakkunde maɓɓe haray dewgal sharia gasata hankadi hakkunde maɓɓe. Mi ala dalil momi udditirana goɗɗo ngal damal ɗon. Dumunne on juuti raɓɓiɗi dewgal go lombike ma lombaki ka bangi ñawore huɓunde ngal damal ɗon ko uddetengal wana udditetengal mbaldiji ɗin ko reneteɗi wana fijirteɗi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe landi suka si ɓeyngu kawo makko ko buumiɗo mbela suddiɗon hino newnane ka o buumitano on suka ɗon. O owoye on tigi ko o janano e makko hay si tawi ko nene o noddirta mo ka neediji meɗen e ka aadaji meɗen ɗum ɗon ko fii teddungal kono wana o nene makko ka bange sharia wana o mahram makko. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe landi si en andi wondema boni duɓe mbaldi okkindirtake si tawi non ɓe boni daali e mbaldi tigi kono wallunnodiral e piihoy cewkoy yani hakkunde maɓɓe bela ɗum ɗon hino harmina hakkunde maɓɓe kadi. O owoye ñawore ndenɗa ko fi mbaldi ndin wi'a si tawi ɓe boni di e mbaldi. Amma non si koko hewta ɗum haray ɓe bonni na'am ko ɓe bakkondinɓe kono ko tuubu buye woni ko ɓe landete ɓe yaafino Allahu ko ɗum ɗo woni ko ɓe yamirte ɗo. Amma harmugol dewgal ngal hakkunde maɓɓe ko si tawi ɓe bonidi ka bange mbaldi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe landi on suddiɗo wondunoɗo e sina muɗum kono feppal wonali hakkunde maɓɓe modi maɓɓe sendi ɓe. O faaloya non kanko gorko on ƴettude ɓiɓɓe oɗo ɓen naɓa kasina makko kono nene ɓiɓɓe ɓen tawta e nden feere ɗon. Ko honɗum wonata ñawore sharia ɗon. Sharia ko nenejo jonni haqqe ɓurɗo mawnude on ka bange fayɓe. Ko haqqe nene ɓuri mawnude haqqe baba teliren ka ɓiɓɓe. Ko ɗum waɗi o yande landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam man ahaqqu nnasi bi husni sahabati. Ko hombo e yimɓe ɓen ɓuri handude e wondigal am moƴƴal. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jaabimo ummuk ko nene ma. O landiti refti hombo ɓe maki nene ma. O landiti hikkita ɗon hombo ɓe maki nene ma. O landitoyi hikkita ɗon hombo si ɓe maki non baba en ma. Ɓe jonni nene on haqqeji tati si ɓe jonni baba haqqe goto. Ɗum fof waɗi si jihadi yahanoma yimɓe nangama ton nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe haɗayno sendugol hakkunde nenejo e ɓiɗɗo muɗum. Haray babajo on himo mari haqqe e ɓiɗɗo on na'am kono non ka bange wondigal ko nenejo on ardina. Ɗum fof kadi waɗi si cergal woni hakkunde mawɓe ɓen sharia ko nenejo on jonnata paykon kon ha kon heɓa duuɓi 7. Si en daari e sugu ɗum fof en wi'ay dagantako babajo on nde o ƴettata fayɓe oɗo ɓen o naɓana sina makko
si wana dey hara koye alhaaliji feereji hara maslaha fooluɗo hino e naɓugol ɓe ɗangol. Hara ko ɗa e mithal ɓuri moƴƴande fayɓe ɓen ka jande maɓɓe, ka dankatan maɓɓe, e ka needi e ka peewal maɓɓe. Hara ɗum ɗon fof heɓorta no haniri non siko nene maɓɓe ɓe accida. Si tawi woniri non ko nafoore fayɓe ɓen darete ko haqqe maɓɓe on ardinte. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ɓe landi aaden on sino mari mbuuɗi waguluuji 10 pet, nene makko hatonjina e majji, ɓeyngu makko hatonjina e majji, e hino haaju mo kala e maɓɓe huntorta ko manki linguluuji 10 ɗon, ko hombo e ɓen ɗon ɗiɗo o ardinta. Si tawi haajuuji maɓɓe ɗin ɗon foti, e hino wana wondema ko koltu maɓɓe laabuddawu, ma ɗum ko nafaqa maɓɓe hatonjinaɗo e muɗum on farlaɗo on woni ko fawi e ɗin mbuuɗi ɗon. Kono ko ɓe hatonjinirani ko fi goɗɗum ngo ko ɓeyditi e on farilla waɗɗiɗo ka bange nafaqa. Haray sikke ala wondema haaju nene hino ardine haaju goɗɗo goo. Ko si tawno haaju nene on hara ko ɓeyditorɗo tun, haaju suddiɗo on ko laabuddajo on ko dépensi makko on tigi, innen ɗon ko haaju suddiɗo on ardinte, sabu non ko kanko woni waɗɗiɗo on, haray koko waɗɗi ardinte e dow ko waɗɗaki. Amma on haaju maɓɓe ɗon siko laabuddajo waɗɗiɗo e dow gorko on nde o waɗanta ɓe on haaju ɗon, wano dépensi maɓɓe ma koltu maɓɓe mo ronkatako. Sugu ɗum ɗon karamokoɓe hino inna ko suddiɗo on ardinte, ɓe inna sabu non Allahu ko e dow gorko on fawi nafaqa e dépensi on suddiɗo ɗon. Ɓe dallinora on hadife Abi Hurairata radiyallahu anhu ka goɗɗo landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi'i himo mari dinarure, woni himo mari mbuuɗu. O faala andude ko honɗum o waɗata ngu mbuuɗu makko ɗon, ɓe maaki huutorngu. O inni himo mari wongugo, ɓe maaki yo o nafirngu fayɓe makko ɓen. Tasaddaq bihi ala waladik, o inni himo mari wongugo, ɓe maaki tasaddaq bihi ala zawjatik, nafirngu ɓeyngu ma. O inni himo mari wongugo, ɓe inni yo o okkungu gollanowo mo on. O inni himo mari wongugo, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanimo anta absor, ko an andi joni. ɓen karamokoɓe ɗon inna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jantaki ɗo nenejo on, bal ko ɓe maaki koyo on tigi hutor, maɗum o okka paykum makko, maɗum ɓeyngu makko. Ɓe inna ɗum ɗon hino tindini ɓeɗo hare nafaqa maɓɓe on hino ardina e nafaqa goɗɗo goo. Kono non mo taskike moƴƴa taway sugu ɗum ɗo on wanani fewiri. Nene goɗɗo eɓɓodirta e goɗɗo goo, wana suddiɗo makko, wana kanko tigi, kanko ɓiɗɗo on haqqe makko eɓɓodirta e haqqe nene makko. Nene makko hino ɓuri haqqe e muraɗɗin fof. Nene makko hino ɓuri hedditiɓe ɓen fof haqqe. Allahu tigi o takkindiri haqqe makko on kanko Allah e haqqe mawɓe ɓen. Awa haray haqqe mawɗo on tigi eɓɓodirta e haqqe sonnajo on tigi, ma haqqe goɗɗo goo. Si en daari e qisso ashabul ghar, woni ɓen yimɓe tato natunoɓe e fammere fiɗanagol hayre fetere molanande ombi damal ngal. Ɓe eti hadirnugol nde ɓe ronki. Ɓe inni mo kala e maɓɓe yo jokkor e Allahu kuugal makko moƴƴal ngal o tamƴini, o toro yo Allahu martinan ɓe nde fetere ɗo ka damal. Goɗɗo e maɓɓe ko wi'uno ko wondema himo marno mawɓe ɗiɗo nayeɓe, himo marno kadi suddiɗo e fayɓe tosokoɓe. Si o yahino non o aynoyi o arti ko mawɓe makko ɓen o attoto yarnude. Nyande goo non o leeti o tardi ka artugol, ko o hewtitata hari mawɓe ɓen ɗanike. O aami ɓe findingol, o aami kadi ardinde fayɓe makko ɓen yarugol konko o ɓiri o addori ɗon. Paykoy koye woni e wullugol sonka sabu heege, kono o jaɓali koye yarnude ɓiraɗan ɗan koye atto mawɓe makko ɓen. Ko ɗon o woni ha fajiri on feeri ha weeti. O inni ka du'a makko, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minhu furjatan nara minhu as-sama'. An Allahu, si tawi ko komi wanno ɗo woni komi ardinali paykoy ankoy, mi habbi ha mawɓe am ɓen fini. Si tawi ko fimaɗa warrunomi ɗum ɗo, haray martinan men fetere nden ha min wawa yi'ude kammo ngon. Allahu martinani ɓe fetere nden ɓe wawi yi'ude kammo ngon e yaasi on. Hedditiɓe ɓen ɗiɗo kadi mo kala e maɓɓe du'ori kuugal muɗum moƴƴal ha Allahu pottinani ɓe fetere nden ɓe wawi yaltude. Si en daari ɗo
en taway oɗo kanko ko mawɓe makko ɓen o ardini wonde kala hiɓe huyli hiɓe ɗani pay koye hino wullude hikoye sonka sakko hakkenko koye weela kono o tewtaki ɗum o ardinali koye e dow mawɓe makko ɓen ɗum ɗon hino tindini wondema mawɓe ɓen mo ardiniɓe haray o waɗi ko haani. Allahu hino moƴƴora e makko sabu konko o ardini mawɓe makko ɓen ɗon. Haysi tawi non ɓen ɓe o ardini mawɓe makko ɓen e dow muɗum ko ɓeyngu makko ma fayɓe makko e hinelo ɓen ɗon kadi nafaqqa maɓɓe ko e dow makko woni. Tentini non si en daari ka qissa ɗo kosan ma ɓiraɗan ko adduno kon hino yonaynoɓe ɓe fof kanko ko woni tun o yiɗa nde paykum makko attoto mawɓe makko ɓen ka yarugol. Himo wakkili paykoy koye wullira non kaley koyɗe makko haa weeta. Haray siko hunde nde goto e maɓɓe tun wawayno heɓude woni mawɓe makko ɓen ma ɓen fayɓe makko ɗon e sonna makko en andi ko mawɓe makko ɓen attotono ko mawɓe makko ɓen heɓayno ɗum ɗon hedditiɓe ɓen faɗa. Amma o hadise mo ɓe dallinoriɗa wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jantaki nene makko ko fayɓe makko ɓen e ɓeyngu makko ɓe janti en innay na'am en anda si tawi oɗa hino wuridi e mawɓe muɗum fewndo ɗon. Wono noon kadi mawɓe makko ɓen si tawi hiɓe wuri no gasa no woodi woɓɓe goo fawtotoɓe ɓe ma ɗum hara kamɓe tigi hiɓe wawi fawtade hoore maɓɓe wona wondema ko kanko fawtiɓe dépensiji maɓɓe ko kanko fawi. Si en darti wurin hadise on en tawa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki ton ka sakkitode yo on tigi okko ngumbuɗu makko ɗon gollanowo mo on. Hiɗen andi non on gollowo ɗon o hewta haqqe mawɓe makko ɓen. Haray fi ko nene on tigi ma baba on tigi janta kay on hadise ɗon kon tindina wondema ɓe jantaɓe ɗo hino ɓuri ɓeɗa haqqe hiɓe ardine e dow maɓɓe. Haray mo mijitike ko ɓuri e fanɗude o anday wondema hay e goto eɓɓodirta e nene makko eɓɓodirta e baba en makko. Ko woni non suddiɗo famuɗo tigi ko on wallitotoɗo moodi muɗum no tambora mawɓe makko ɓen haysi tawi koyo o faɗu kanko suddiɗo on. O anda wondema kanko kadi si Allahu junnimo balɗe o hewtoyay e sugu on alhaali ɗon. Ko honno non o yiɗi royta yo ɓiɗɗo makko on jogitormo ko yo ardin ɓeyngu makko e dow makko kako nde o ardintamo kanko nenejo on e dow hedditiɓe ɓen. Awa haray haqqi jinnaɓe ɓen tentini non nene hay e hunde e haqqi goɗɗum goo eɓɓodirta e haqqe maɓɓe. Aaden on yo o jaɓu tampude kanko ha o tilfo ma ɓeynguure makko tilfo kono wata o jaɓu nene makko tampa ha tilfo ma maapo. Allahu daali wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana. O daali wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana. Ɓaawo nde o janti tawhid woni wotinɗingol mo konko anduɗen wondema ko kañum tagira ɗen ko fi muɗum tagira ɗen en fof ko fi rewugol mo wotinɗinamo kanko Allahu o hikkini ɗon honɗum wa bilwalidayni ihsana moƴƴe e mawɓe moɗon ɓen moƴƴe e jinnaɓe moɗon ɓen. Awata hay e goto miijo okkorgol goɗɗo goo ma waɗangol goɗɗo goo mawɗo muɗum fada mo waɗi ɗum haray anda ko geri. Mo kala e meɗen non kadi yo anditu sonowo aljaza'u min jinsil amal. No on tigi jogitori mawɓe muɗum ɓe wo ko non fayɓe makko ɓen jogitoroytamo kanko kadi. No on tigi dankori ɓe wo ko non ɓiɓɓe makko dankoroytamo. No on tigi du'arani ɓe wo ɓawon ɓe feƴƴinde ko non ɓiɓɓe makko ɓen kanko kadi du'oranoytamo. Hiɗen toro yo Allahu wawnu en ɗiggande mawɓe meɗen ɓen jonnita ɓe haqqiji maɓɓe ɗin haaɗi timmatis o danda en welsindare ma raɓɓinɗinare tiliren maɓɓe. Wallahu ta'ala a'lam. LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓangal.